Домисолька белек кулун тутар хэттис күнүгөр Жаковскайга Калиста Афанасьевна Пахомова айырки хэтер кытта барар тураллар. Ол курдук кинлерге биһиги үчүгай айыны ситихилахтик кытталларыгар багарабыт. Онда кинлер халаячыларын Ульяна Васильевнаны, Мария Сергеевнаны хас кыбрахыннигинан эгадделибит. Оголар эһиги жонноргу туортуу багары этигити. Min iya bin ajider bin ebe bin kılahım kırgıtlarımla uçutal bin lensilemden aksas martından ağardali bin. Ota min iya bin ajider bin onna ebe bin musmuy martından ağardali bin. Min mama bin ebe bin musmuy martından ağardali bin onna uçutal bin Lena Vasilyevnanı. Min mama onna Ejibin masmu matna dalin onna kalaham kagitaran onna tutalbun. Min iya bin onna ebeler bin akkas martından ağardali bin onna barajallah fal. Min bollan bassatan turan iya bin onna baltıbın ebe bin kulun tutarak kız günlen ağardali bin. Ondan kalaham kırgıtların uçutalar bin ağardali bin emiye. Mama bun ebe ben onna baltalar bun akkas martana agadalibin onna kalaham kırgıttaran onna uçutal bun iti istinik agadalibin. Min iya bin ebe bin ajibin mollana akkas martana agadalibin onna kalaham kırgıttaran. Min iya bin ajibin beratar bun kalaham kırgıttaran uçutallar bun agadalibin bara kuruk eder hırtınlar. Mama bun ebe bin ejibin on basma akkas martana nagadalibin kırga kılahım kırgıttaren uçutallar bun emi akkas marta gadalib. Ehege bilin kanlı gıryanı belakti giti. Lege jar bara badinadan bilakti. Hayaka dükten ürdük sitihiler bağarız.